ꯂꯩꯔꯤꯕꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯄꯥꯝꯒꯗꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐ꯭रीडम ꯂꯤꯕꯔꯇꯤꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯊꯣꯛꯀꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯃꯌꯥꯝꯒ ꯇꯤꯟꯅꯔꯒ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯂꯩꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯄꯥꯝꯃꯝꯒꯅꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯉꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯖꯦꯜꯒꯤ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤꯁꯤꯡ ꯃꯁꯜꯁꯥꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯖꯖꯦꯁꯁꯤꯡ ꯂꯥꯛꯏꯕꯁꯤ ꯅꯈꯣꯏꯗ ꯍꯣꯞꯇꯨ ꯄꯤꯅꯕꯅꯤ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯗꯅ ꯅꯈꯣꯏ ꯑꯃꯨꯛ ꯍꯟꯅ ꯖꯦꯜꯗꯒꯤ ꯊꯣꯛꯅꯅ ꯅꯤꯡꯈꯥ ꯇꯝꯅ ꯍꯤꯡꯅꯕ ꯍꯥꯏꯅ ꯋꯤ ꯑꯥꯔ ꯀꯃꯤꯡ ꯍꯤꯌꯔ ꯇꯨ ꯒꯤቭ ꯌꯨ ꯍꯣꯞ ꯅꯣꯏꯗ ꯑꯗꯨ ꯄꯤꯒꯦꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯈꯣꯡꯅ ꯊꯣꯡꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟꯋꯥꯏ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯍꯣꯡꯉꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯒꯤ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯕꯤꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯎꯀꯤꯜ ꯀꯦꯁ ꯁꯣꯛꯄꯤꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯦꯡꯅꯕꯤꯅꯕ ꯑꯩꯅ ꯕꯦꯜ ꯐꯪꯅꯅꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯎꯀꯤꯜ ꯂꯩꯇꯦꯅ ꯋꯥꯅꯤꯡꯉꯥꯏ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯩ ꯀꯟꯚꯤꯛ ꯇꯥꯔꯦ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯖꯦꯜꯗ ꯂꯩꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯂꯩꯇ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯤꯒꯦꯜ ꯑꯦꯗ ꯑꯩꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕꯁꯤ उपाय लेत्रबा मार्जिनलाइज होइबा पैसा लेजद्रबा मिचंग लेजद्रबा उपाय लेजद्रबसिंग अखोइना खोंग थोंगना लागा नखोइगी दमकता अखोइना करी वाली हजिक कोर्ट थेंगनबा हाइदना अखोइना हाइगे हाइदना फुंगदोके हाइदना लाकपनी हजिक अखोइगी अंडर ट्रायल प्रिजनर सिंग कन्विक्ट सिंग फॉरेन इनमेट सिंग नखोइगी दमकता लेपिनबो उकिल यामना अखोइ हाई कोर्ट की पैनल लॉयर लई अखोइगी मसलसागी पैनल लॉयर लई अदुना लीगल एड डिफेंस काउंसिल हाइदना कईगुम नखोइना नखोइगी उकिल सुमेक लेतना नखोइने लेरबसु अदुम कोर्ट ना नखोइगी दमकता अखोइना एवरी कोर्ट खुदिमकता अखोइना लीगल एड डिफेंस काउंसिल है मतिक चाबु उकिल मैम थमी अदु नोइ सिजनबा यागनी हजिक हजिक नखोइ हजिक कैसु नुंसाथिनु नवैना उकिल नेक्त्रे हाइबगी कैसु दरकार लेते अदुगा अपील गुम थानिंगबा लेइबा तारगदी अखोइना अखोइगी हजिक अखोइगी सिदैजा जेल अखोई सेंट्रल जेल लेबनी अखोई लीगल एड वॉलंटियर सिंह अखोई लीगल एड सर्विस की नखोइना मखोइगी थ्रूदा अदुगा हौजिक नसिगी तिल्लिबा मफम मसिदा नखोइना हौजिक हौजिक नखोइना चिंगबा लेतना अखोइगी ऑफिसर सिंगदसु हाइजगे नखोइना हाइनिंगबदो फजना हाइहौ अइगी सिगी अइगी लेते अइगी मतेंग पांगबियु अइगी उकिल लेते हाइबदो अदो मखोइना हौजिमक नेगा अखोइना खुदक्ता नोइगी दमकता अखोइना उकिल पुथोकनेबा अदुना सोईगिबा ngaktani अखोई अदुबु अखोइना बिचारदी तौदबा यादबनिना कोर्टना चथरकनी अदुगा नखोइ उपाय लेते पैसा लेते हाइदा नोइ खनगनु निंगनबा तौगनु नखोइगी दमकता अखोइना मतिक चा उकिल नखोइदा पैसा अमदा तिंगदना नखोइदा वहानदना अखोइना दुम पुथोअदबनी अदुना ngasisu ngasigi khudong चाबसि लौबियु अखोइगी इन्वेस्टिंग अंडर ट्रायल प्रिजनर बेल थोनिंग तारगसु बेल की मतंग नोइना दुम हंगबदा अखोइ लोइबक अखोइगी अखोइगी केनोमा हंगदोइ सेलम हंगदोइ बेसे अखोइगी मसलैजा नोइना दुम हंगबा याय अखोइगी कराय यौग्रगे अखोइगी केस कमाइन तौरिगे हाइदना नोइ दुम हंगबा यागनी अखोइना सोइदना मतेंग पांगनी अदुगा ngasisu नखोइदा मतेंग पांगदे हाइरगदी अखोइगी ऑफिशियल सिंगदा अखोइदा खंगनबिरौ अखोइना नखोइगी मतेंग पांगनबा सोइदना अखोइना तौगनी अमना अखोइगी फॉरेन की इनमेट सिंग नोइदा हाइनिंगबा अमना आई इसामक अमसुंग अखोइगी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ना फंबा डिवीजन बेंच ना अखोइगी नोइगा मानबा अखोइ से अखोइ युमदा हंजरगे अखोइ बेल फंगे अखोइगी फॉरेन कैनोगी अखोइगी फॉरेनर्स एक की मखादा अखोइगी सही हुम लेगदौ फादोक तो कोई लान घरे कोई हंजरगे हाइदना हाइबदु हौजिक ngमददना लेरिबसे अखोइना मदु ताबदगी हौजिक अखोइगी स्टेट गवर्नमेंट अखोइना केस लौखतना नोइ 30 मुक्ति हलमनी नोइ खंगब्रा नोइ हनगिबसे अदु नकोइ हनग्रे अखोइजि 30 मुक्ति सु याये सब साब मसिंग दे हाइबा ngमद्रे अदु हौजिक सु नकोइना नकोइ लोइमक बेल फंगे हाय नकोइ लोइमक कैनो अखोइगी नोइगी चे चांग यावदना तोप लममदा संगकपगी फादोक्तुसु लानग्रे हाय अदुना अखोइगी अइना हाइनिंगबदी हौजिक हौजिक ngasimak नोइगी अखोइगी मसलसागी ऑफिसर सिंगदा रिक्वेस्ट तौ अखोइगी उकिल अमखक नोइगी तुंग्रई ngakang हाइबने माय ममिंगसे तुंग्रई ngakang नायाम लेपी मागोंदा चे चांग लोइ लेबनी नखोइना तोंगान तोंगानबा थाबगी दरकार लेते नखोइ पुन्ना नोइ हौजिक कुनमुक लै हाये अंगांगा यावरगा नोइ कुन्ना पुन्ना दुम अखोइ युमदा हंजरगेना थाबा यानेबा
ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯂꯧꯈꯠꯀꯅꯤ ꯅꯈꯣꯏꯁꯨ ꯌꯨꯝꯗ ꯍꯟꯅꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯆꯤꯡꯅꯒꯅꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯨꯅ ꯊꯥꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯆꯍꯤꯗ ꯅꯠꯇꯦ ꯅꯨꯃꯤꯠꯇ ꯌꯥꯝ ꯊꯨꯅ ꯇꯧꯔꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯏ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯅꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯗꯨꯝ ꯆꯥꯗꯅ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯇꯧꯕꯇꯕꯨ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯟꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯤꯗ꯭ꯌꯨꯔ ꯈꯔ ꯆꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯇꯨꯡꯒꯔꯩ ꯉꯀꯥꯡ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯚꯣꯀꯦꯠꯁꯤꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯂꯦꯞꯄꯅꯤ ꯃꯉꯣꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯁꯜ ꯁꯥꯅ ꯀꯟꯇꯦꯛ ꯇꯧꯖꯒꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯟꯅ ꯅꯣꯏ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯀꯨꯟꯁꯤꯅ ꯃꯣꯏ ꯇꯥꯟꯅꯔꯒ ꯃꯥꯅ ꯆꯦ ꯆꯥꯡ ꯊꯥꯔꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯣꯔꯠꯇ ꯍꯪꯉꯀꯥꯟꯗ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯒꯃꯦꯟꯠꯀ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯑꯥꯏꯗꯦꯟꯇꯤꯐꯤꯀꯦꯁꯟ ꯄ꯭ꯔꯣꯁꯦꯁ ꯑꯃꯈꯛ ꯆꯪꯉꯤ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯅꯈꯣꯏꯁꯦ ꯆꯨꯝꯃꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯒꯤ ꯁꯤꯇꯤꯖꯦꯟꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯛꯄ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯍꯟꯒꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯤꯡꯍꯟꯅꯒꯅꯨ ꯉꯁꯤꯃꯛ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯀꯦꯁ ꯊꯥꯗꯅ ꯌꯨꯝꯗ ꯊꯨꯅ ꯍꯟꯅꯅꯕ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯒꯅꯤ ꯅꯈꯣꯏꯅ ꯂꯨꯔꯤꯕꯗꯤ ꯅꯣꯏꯒꯤ ꯚꯤꯖꯥ ꯅꯨꯡ ꯀꯩ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯕꯗꯤ ꯌꯥꯗꯕꯅꯤ나 ꯅꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯣꯏꯅ ꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯅꯣꯏ ꯃꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗ ꯍꯜꯂꯛꯅꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯇꯧꯒꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯨ ꯑꯩ ꯋꯥꯁꯨ ꯀꯨꯏꯅ ꯉꯥꯡꯉꯔꯣꯏ ꯑꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯑꯟꯗꯔ ꯇ꯭ꯔꯥꯌꯦꯜꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯐꯣꯔꯦꯟ ꯏꯟꯃꯦꯠꯁꯨ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯦ ꯂꯧꯕꯤꯌꯨ topic say rights of the prisoners haibaneba ado ayam shangna logdabida rights of the prisoner and welfare schemes for the prisoners haibane aigi second part of the welfare schemes of the prisoners tiagi lakpiriba khoi sir gurumyum ravi sharma sir na haibirani ahabada akoina rights of the prisoners ki mamang da wangang dringai da right haibadi maitai lon da hak haibaneba hak se kaino khang dringai da what I want to share is that duty se akoi gi chidala akanda as a prisoner when akoina sigi jail se da changa kanda as a duty kai first before right I would like to first share akoi gi ithau hana kai jail gi manung da akoina leira kanda as a prison inmate oina kai oina tawgadabno haibigi ithau do adu hana kitang share tawjage duties hai bakanda akoi sida prisoner oina lakpa kanda hana su koi senior na haibi kare under trial prisoner or conviction phanga matungda ado akoi na jail da lai bakan sada akoi gi life se akoi gi liberty se curtail tawrabani na not able to speak in Manipuri it's all right okay akoi gi prisoners ki hak se sigi se karai do pige habada Constitution of India Bharat ki Sanvidhan kauba khogi Constitution of India da law myam se mai se sigi se Constitution of India kauba malai adugi makhata na macha pokthora legislation myam sem bane aduda sida nupi gi oina ngasi gi dabakta di nupi gi oina hak se kai no haibada ai khara share tawjarakke ahanbada akoina jail da leiba kan da ko khoise case ama chinare hairaga khoise jail gi manung da laaga khoi gi right se loina bag low khare khoi gi just liberty to tang curtail ta buane du bu mapan da leiba khoi gi praja manipur gi bharat ki praja ga khoi da fundamental rights fundamental duties aina Constitution of India da piba adu gi myam gi chapana na khoi da lei except certain exception ko to ahanbada yam da samna right of the prisoners ki ahanbada yam samna hajar bada mate khara right of inmates to humane and good condition haibidi akhoi se jail lei bakan da khoi gi phajana luna nana phajana amoda ka yaw da bida yamna healthy oiba environment ma like base akhoi gi prisoners ki sisu one of the right
अनीसुबदा राइट टू बेसिक मिनिमम नीड्स हाइबदी जेल नखोई से फारगा सिदा पोरे हारगा खोगी नोंगमगी चाबा नोंगमगी मील्स पीबसु बेसिक न्यूट्रिशन असी मैम से मेंटेन तौरगा खोगी प्रिजन मैनुअल काइनगा लेरिको अदुगी मतुंग इन खोगी राइट टू बेसिक मिनिमम नीड्स ता खोगी फी कईगुंबा समटाइम्स मी फारक कांदा खोगी ड्रेस के कापी दबसु सिसु सरकार ना दुम पीबगी सुमाइना राइट ले right to communication ko right to communications in the family members ka ko interval the periodical intervals ta family members ka interact tauba amasung friends relatives ka interact tauba gi right su lei adigi right to access to law sigi sina khoina ngasi leijaiba masalsa manipur state legal service authority na khoina hanjan sida ha na su mamang da khoina program sinja khibada lei ukil leitaba adagi family da leita laraba myam gi damakta khoina free da legal aid piba si se right one of the important right to access to law ne then akoina yam kuina sida under trial prisoners case to thariba myam gi ko case thariba thokadaba sentence phangaga serve tawraga chatkhiba moigi natabida sida conviction phangaga lehoba ko moigi yam maru oiba right se right to meaningful and gainful employment haibaneba haibadi jail gi manungda leina thabak shuba nomba tawraga adom gi minimum wage habadi taba yadaba certain amount of moigi akoina thabak shuba gi paisa phangba adugi sodom gi hak lei adagi like pamasu right to receive books right to receive newspaper shigi myam se do khogi prison authority na library gumba shemaga ko fully functional oiba sajiwa dadi library le adubu I don't know about here shigi jail gi dadi sidasu books ke ka magazines ke ka dum na dum dhaka le haide dum hangba yai ko degi